Adamlar jiyirkengen jittan perişteler jiyirkenet deydi. Oşon üçün meçitke piyaz çesnok jep gelbegile deydi. Oşonda öyle tameki çegip al, tameki jiti menen gelbeş gerek. Biröller bar, gebirçilikke barsaң, bir jakşında kaydagana barıp tameki çegip ana kayra kiret da süйлөşө berет деп özüne bilinbeyt. Manga bilinip murdum açıp kıçışıp, köçüp kaçıp çıktın getip geldi. Anan ey, aytayın desең, anan ajeke ошондой экен дейт. Эми өзүңкү культурный ошо, өзүңкү культурный бу. Тамекини чекпей кое тур өлүп атсам деген адам жок. Тамеки чексе дарат бузулбайт. Бирок дарат бузулбайт десе, аны чексе боло берет деген сөз эмес. Мисалы үчүн эшектин тезегин жеп алса дагы дарат бузулбайт. Анткени шариятыбызда тамеки чексе дарат бузулат деген китеп жазуу жок андай. Бирок тамеки чексе дарат бузулбайт десечи, ана көп адамдар чексе болот деп түшүнүп алат да. Тамеки макру, кээ бир алымдар арам дейт, бирок ал даратты бузбайт. Бирок тамекинин жыты менен эшикке киргенге болбойт. Тамеки тыйын короткон арам ысырап болот.